Ayo hukabuke atunmuk bainuas enante huxatikish nomash mahanon mash imosh tikish nomash higabashit. Juin San Martín vipo hanonuikamun. Nanto septiembre, octubre, noviembre achinaguamono, unak achin enabe. Bainak tzavante, bainak itzahiaku huka achishten. Yaman chakudeken de kaban, kashin hinkita betos achinenabe. Enashkosh anku hinkita betos nak achinenabe. Hona pukutin autinosh ayabe hunhuyanku. Honak hunhuy vipo hanonuen yuenabe apachka abajon wantoke sehashka. Yutan unimarho enok. Yuchoti yumetsi kamun tashkam ena y hunin yuakuni marho asayonabe. Nakmina kumpaneno suhusaha. Hunhuy huka suhama no kashin akike. 1 kilo 80 antos suhinan. 80, 100 antos. Dikotik huka tsakapaha. Tsamanhin hianti suhomene. Shinkuitamka. Toashkam. Kwashat ants enok ahahin supiamoasa. Ahahin mamoasa. Una ihini nangmo. Toashkam tsamanhin hiatengamun. Ditashkam hobuk imani nangmo achikayo awantatos. Punkagamene kamun tsakapaha yuamotik. Aushamene. Ayo atungmesh kuitamna kamatsumsatahom. Bishayhona yame puikan nanapu utsanhan nawanashkam utsanhan. Shahamti kayoarje. Uy. Kuitamam katahom.